li rilopal, li Dios, li kishkuluman, hermanos, empañó la imagen de Dios, perdió la originalidad por causa del pecado. Pero al analizarlo en estos momentos, hermanos, cómo está la raza adámica en hoy día, nakting oslaw salihona la in, hermanos, chankiru kwan, u chankiru na taliman, hermanos, li riload, marah li ralach ahol, marah li rilach adan, chankiru na taliman na kwan. Li santilhuna cholom chhu, li versículo 2, hermanos, crecieron y se convirtieron en rebeldía. Li hakwakishe, sheting iresi, unak se ninkanchan. So es etlin charam, uche sui salihipul. Li alep anakwan, hermanos, pechanchan binaksikil na que es now. Sienten como ellos saben mucho, hermano, pero no saben nada. Fueron creados por Dios, hermanos, pero se olvidaron su Señor. Ya no recuerdan, hermanos, cómo pasaron en su infancia. Utaan ini kachakilan na nakwan naklisahwin lisah is kanakwan sachenak chikunakwajo kanak yogi shebalage. Por causa de la desobediencia, hermano, la juventud están totalmente perdidos. Mugut kayeta nakasahilan na nakwan, hermanos, sakal kwangkep darasnawom yo chikubek, hermanos. Liscahuilal, lisahilal, sale la iglesia de Nazareno. Hace como 20 años, toxach liloconin, tonaco abincha, hermanos, lisinumechak salin sahilal, singuanjechak sali campamento infantil, li campamento juvenil, sikil liscabanu chacaran, uchkatyal chakaech angelak salis angelik agua Dios. Abanana na Juan, hermanos, linin kiesa li honalain, lisahilal na Juan makachik nara. Lisahilala na Juan so satsi kuna Juan. Abanang kwangwi lisuli na sieke li santilhu, hermanos. Kwangwi lisuli na atinagwi li ratili kagwa Dios. Al versículo 3, el buey conoce a su dueño. Li oishan nahnawirula echare. Utasula in, hermana, kwa siya balagbe se himna Juan. Azulain muku okenakta cho miembros a una iglesia. Lisulain, hermano, muku nasketas dans na kapichan ko litatawiru. Pero once na leb nas nawiru la echare. Utjunchik lisul, hermano, el asno, dice la palabra, hermano, el asno conoce el pesebre de su señor. Libur marah li kawai hota tawir, herman nasnau par kwan li nahek li kik eres par lah echare nahnau asula im arna sikchikwak utem asula in, herman makaras nawome amanan nakak ere tan, herman chanchan bi anakaan num dahenakesh nalem siruli sahilala nakwan. Chankiru kwan bisahwin ka na Juan, hermanos. Tiraos na cielo lahati na in. El buey conoce a su dueño. Libos nas nawiru la echare. Li ala na Juan, li tu isa na Juan, chanchan so sap sirulis nas yukwa. Li al arunas yerelis yukwa changidere wa imbos. Maajis lo alis yukwa siru. Li ala na Juan mukunas chansan na ingkatsi nas nau archar kanat yelak aninak esos yukwa chagre hunak pero muku janarak ta nakasye kaman hanaril na Juan hunak riskal ko kanan nasye yukwa chansan na cha paya kana le payin, hermanos. Dikira sulsin yere sinumajak sa di sa hilal injera re hunak le kastes in yukwa chagre re dito amuko tingkuy ta insiu sheban, hermano. Mareksis amsi sam na beka. Binakwan, hermanos, makachik na ahman. Tagi ko naklial, suegra, chagage, dat ka na, herman. Sumuko ta chakong, sumuko chak tagi ka. What being ome na baliis,
Salibe uskwing anak ulman na rin. Takwili al. Nasye. Suegra. Tsare hunak li kanachin. Ikwaris kaal. Ano na sila kanachin? Haha. Ya. Entonces tu barrio chikulaka na Juan, hermanos. Li sachali. Li sa. Ana huli na le. Kaya. Sach ka na school. Mugutin niya tagbenak. Sigilis na le. Amanan yo kisya malaki sa likod na lain. Naklisahinan Juan Satso Chikunakwa. Sirwe Basula ini yo kisya malaki. Li ala na Juanik at sinaras papangkili Dios. Li ala na Juanik at sinabing sirulis na syukwa. Li ala na Juan yalak parak Chikunakwa. Tata hunak sahal. Yok Chikwark serokeha. Sintaw huli sahal sa huli honan. Si El salin trabajo kung nakyokin sur may eskwil li sahal tolto si kwark sa rokliha. Nare karisas kwarali alaan como las 3 de la tarde. Ebli sul nuhen ng kepwang kebah buhwang keras yapar nagebut nagserelian. Uli singgit sa lihonan to biruli alsas kwarit na kwan na reka. Uli singkoin o singkwaklisi, bos sangire, anyat sangwe, laiwa basonadolfo, amala at arurak matsaansan, sa inchole inak kwaklikira, arurak matsaan, sa skwari na kwa nakyore ang gilipore, al ut na kisulsere. Singire sa kami, bos, kwaklinda, sangire, se roki ha, wanggat ha, marwang gibisa, se roki ha, yuot sangire, tating kanam, sa lakot, antes kita testin si peklian. Ya tak ere talerman. Di ala na Juan yalak parak cik na kuar. Bingkas kulak se otot singon. Magak pici na kajerela o na beh dua beh. Juan kep li al cik ginagwe na kesnum si okjing batsung sa di telepono. Yo kes batsun lenggil. Kun di jibah nalem. Free fire cik gebre. Anda yo kep man nakes num se okjing. La mag at nakajebre man. Di al isat sa sol, disnaak, pares panis na siwa. Se olvidó de su pesebre. Gunanak na si sa sol, ya nakaparak sinakuak li ala nakwan. Pares tawe man so kals, kat hunak store tricks ang ginagaya, hunak super colet, ya lo aran. Pero hindi hermanos, na ektuwa, ektuwa, jebre le khala ja de kila chi to obe ruling kha chi mare an mukhu kwe udleini je aut nak yo ke school al apore sahal chigogan sas aba nakin kachine kami por la desobediencia hermanos Sandy no la santil hermanos abilina leve por la desobediencia la cabeza está enferma. Abile versículo 5. Toda cabeza está enferma. Alejolom san. Magachik rusil. Yaltakachik rusil alejolom chan likagwa rehem la Israel. Ala na ko mo hultik to chikre. Linin je hermanos vaya kana Juan nagkakwabi uta esilal. Ebli sahal hermano kun espatsung na ke ulak chiro sa ditalong nagkakwayo desen na payo ka chi edeli hermano. Kamata na siya suli proverbios kamayo ke chi alin asing umaka yo chi alin sing kebre. Se poelis holomepli ala na Juan. Desde kit anechak likwing hermano nakit anechak likwing sa lima useh kwing hermano tok chalen na Juan. Yotis hukling kidis holome lisa queen lisa is anakuan. Li redes sociales changi pero cuanco engasado en redes sociales karuna shele ka Facebook karuna shele ka WhatsApp karuna shele Messenger karuna shele Instagram kata chik magis kawa at katiba redes sociales nakuan hermano pero esos eran au hola kaus at por esto is at por echahom nakusisuting likahonomskos lang kila na alepain. O kerin alin programa sa televisión o kredi novela na Juan Sangheblis kiali sa hilal pero karutis kanama agya na alepain.
Según atin ayer la memoria de la juventud está totalmente rayado. Según Arut ayer kaman. Ukusakta sigiruli rululi sa akwing anakwan. No oksi atin akskunes. Timil tu si loko kiru. At sigiru takale. Singkul kuli sa akin na choking si atin akskunes. Ani na atin akskunes. Ani. Si keke renak numer. Parece un chap sanguíneo y a choquina se hace en las cosas. Aún el que dice antilhuna se cree. Toda cabeza está enferma. Entonces, hermanos, changu y se cree hermanos, y todo corazón doliente